Odmah vidiš je li zemlja razvijena ili nije, samo iz zraka. Digneš se gore i vidiš, evo, Slovenija, kako izgleda iz zraka. Austrija, da ne pričam. Svi start-upovi koji su vezani i industrije koji su vezani uz vojnu industriju i vojnu proizvodnju sad profitiraju jako. Propast nije kraj svijeta. Svako od nas ima svojih padova. Imao sam ja 3 pada. Davorin, u zadnjih 7 dana si obišao pola svijeta. Gdje si bio, što si radio? Pa ne znam, od daljih stvari, znači bio sam u Makau u Kini, imali smo kongres Međunarodne automobilističke federacije, FIA, i tamo sam išao praktički na 2 noći i vratio se. Onda sam bio, ne znam, iza toga sam bio još par nekih sitnih putovanja, pa sam otišao onda u Minhen, u petak sad sam se vratio iz Minhena, gdje je isto bio jedan veliki doživljaj na stage s Gunsima. Guns N' Roses. Guns N' Roses, da. Bio si na stage-u? Bio sam na stage-u, snimao? Da. Koliko ljudi bilo? Pa Allianz Arena je bila rasprodana, znači 60.000 ljudi je negdje bilo, toliko su zbog sigurnosti mogli pustiti unutra, ali je baš bio fenomenalan osjećaj. Ja slušam Gunsa od malih nogu i praktički upoznao sam Axla Rosea 23. u Las Vegasu, onda sam ja njega kroz Formulu 1 propeljao, a isto tako i prošle godine je htio opet ići i onda mi je rekao moraš ti doći u moju kuću. I onda dobio sam naravno ovaj pas Access All Areas i stvarno jedno brutalno iskustvo, znači biti s njima na stage-u, znači to kad si izađeš tamo, znači išao sam sa strane naravno, pripremili su nam stolice sa strane, znači kad sam ulazio, kad vidiš tu publiku usred pjesme sam ušao i mislim to je adrenalin takav da ti digne da ne možeš vjerovati. A što te najviše iznenadilo? Pa njihova energija. Znači, Axla znam i znači zaružili smo mi dosta sad. Znači, tako da znam koliko može, ali evo, imaju sad svjetsku turneju. Svaka 3 dana je drugi koncert. Evo, sad su na Wembleyu sutra, ja mislim. Svirali su u Birmingham, znači jučer. Isto sve rasprodano. Znači, ta energija, oni sviraju koncerte po 3 sata. Sex, drugs, rock and roll. Pa mislim da oni sad žive puno čišći život, znači to je bilo možda u mladim danima, ali vidim ono kako izgledaju i znači i Axl i Slash i Duff, znači po tome oni žive zdravije nek mi. Znači zato i mogu tako. I vidimo i Rolling Stones recimo, do koliko godina mogu uz dobru vježbu i dobru pažnju o životu mogu trajati, tako da mislim da Gunsi još imaju 20 godina sigurno. Čudno da ih droga nije ubila. U mladosti. Znači, evo sad mi pričao Duff, basist od Gunsa, znači pričao da 12 godina nije pio uopće bezalkoholno piće. Znači nije popio kap vode, soka, ne, samo alkohol, 12 godina. I onda mu je naravno eksplodirala slezena i onda je morao promijeniti kompletno. I oni sad ne piju ništa. Znači Duff i Slash. Axl zna. U međuvremenu gradiš novu trkačku stazu u Hrvatskoj. Pa to je jedan projekt, jedan lijepi projekt, nadamo se, znači imam, znači glavni investitor je moj partner Ante Bušić i ja, znači prije 4 godine smo se našli na njegovoj benzinskoj pumpi u Veljunu i tada smo, on je predložio... INA ili? Molim? INA. Ne, Lukoil pumpa njegova, znači koji on dal u njegovom vlasništvu i on imao jedno 5 hektara zemlje iza te pumpe i imaju ideju napraviti neku manju stazu i onda smo u razgovoru došli do toga da ja znam jako puno ljudi svjetske razine, recimo od dizajnera staza, najjači dizajner Formula 1 staza na svijetu, Herman Tilke, njegov sin Karsten, firma Tilke, GmbH. Ja sam rekao dovešću takve ljude, idemo mi napraviti jedan veliki projekt. I kliknuli smo odmah i u 4 godine mogu reći da smo stvarno napravili čudo. Što ste napravili? U 4 godine da recimo otkupiš većinu zemlje, da usvojeni prostorni plan Karlovačke županije 22. i ušli smo na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske. Staza je pred finišom dizajna, imali smo naravno puno varijacija, ali to je mega projekt i ti tu susretneš se sa mnogo tih neočekivanih situacija i neočekivanih prepreka, ali sve smo ih do sada uspješno prošli. Tako da u 4 godine greenfield investiciju ovakve veličine doći do ove faze gdje smo mi, mislim da je to stvarno čudo, ali ne zanašamo se, čvrsto smo na zemlji, idemo korak po korak i još je dosta koraka pred nama. Ali evo, mi smo zadovoljni kako to sve ide. Kako sad zemlja izgleda?
Ne, znači još sad nismo radili nikakve zemljane radove. U fazi smo projektiranja, ishodovanja dozvola i svih tih procesa koji prethode gradnji, ali se nadamo da ćemo ubrzo i moći krenuti graditi. I tu naravno ne mogu ne spomenuti stvarno fenomenalnu podršku grada Slunja, Karlovačke županije, Vlade Republike Hrvatske i svih resora. Mislim, svi su stvarno toliko optimistični i toliko su pozitivni prema projektu da mogu stvarno biti samo zahvalan za to. Što će biti s Grobnikom? Grobnik će uvijek raditi kako radi. Grobnik je odlična staza, atraktivna staza i mislim ona je više malo za motore, ali Grobnik je pun ko čep. Znači oni rade jako dobar posao i mislim imaju puno, komercijalno su odlični, tako da mislim da u ovom trenutku da se izgradi 3 staze u Hrvatskoj, sve bi radile, jer po mom iskustvu u Europi 2 godine unaprijed su staze bukirane. Evo Red Bull Ring 2 godine unaprijed. Hungaroring sad se radi, evo, upravo i prvi vikend u 8. mjesecu idemo na Hungaroring, napravili su prekrasne nove objekte, nove zgrade i idemo to pogledati da, znači, službeno će otvoriti povodom utrke Formula 1. Ali to je takav biznis u kojem ima jako puno prostora. Novaca? I novaca, naravno. To je biznis... Hoće li biti povrat investicija? Naravno, znači to nismo mi sad tu humanitarci i Caritas da sad to radimo, znači to je komercijalni projekt koji će omogućiti jako puno ljudi da dobiju posao tamo, koji će taj dio Hrvatske oživiti maksimalno i na nivou Hrvatske, zato smo i postali strateški investicijski projekt jer je vlada prepoznala znači, taj potencijal. Znači to će biti komercijalni projekt, ali to je i najzdravije, jer komercijalni projekti koji prihoduju, oni naravno su sigurni, oni su stabilni. Projekti koji ne zarađuju novac, nažalost, nisu i to je cilj. Znači, cilj je zaraditi novac i naravno očekujemo povrat te investicije sad, ali nismo si neke prevelike rokove postavljali, nego idemo jednostavno korak po korak jer ovo je mega projekt. Ali ipak imaš jedan projekt koji ne donosi baš novaca, to jest rekao si da nema u tome velike budućnosti. Aha, znači moje imanje je Tihočaj. Pa to je hobi. Gdje je to imanje? Znači, imanje Tihočaj, to je u Parku prirode Žumberak, Samoborsko gorje, nedaleko Jastrebarskog. Ja sam inače Jaskanac i živim u Jaski, tako da je jedno pola sata od Jaske, znači se penje cestom gore i tamo sam kupio, znači u biti tamo je moj tata, znači mislim da je to bilo 96. godine ili tak negdje, on je prve te neke korake gore otkupio je par komada zemlje i tako zaljubio se taj kraj. I ja sam onda 2019. godine počeo razmišljati malo više i došao kasnije onaj COVID, užasan period i sve. I onda sam razmišljao da uvijek sam investirao u neke stvari koje su virtualne. Televizija, novine, znači te mediji i tako dalje. Onda sam došla mi želja da investiram u nešto konkretno, opipljivo. I uvijek kad sam letio iznad Hrvatske mi je strašno bio pogled na te šikare i ogroman broj šikara zapuštene zemlje. I to je odmah vidiš je li zemlja razvijena ili nije, samo iz zraka. Digneš se gore i vidiš, evo, Slovenija, kako izgleda iz zraka. Austrija da ne pričam, Njemačka, Francuska. Hrvatska je, nažalost, većinom još uvijek u šikarama. I onda sam počeo otkupljivati zemlju, kupio sam neke stare kamene kuće, stare štale i 2020. mi je došao Nikola Božić, vlasnik Đurina Hiža restorana u Varaždinskim Toplicama i on mi predložio da krenemo zajedno sa Wagyu govedima. Japanska goveda koja su najcijenjenija u svijetu, to znate svi što je Wagyu. Ja sam rekao idemo, znači idemo napraviti zajednički projekt. I mi smo tako krenuli. U sljedećih par godina smo naravno poslovno se malo i razišli, ali ne prijateljski, znači ostali smo prijatelji jako dobri i čujemo se i tak dalje. Ali ja sam znači vidio, to je kompliciran posao i ta poljoprivreda je jednostavno, to je kruh sa 7 koraka kako kažu i pogotovo u Hrvatskoj, jel? U Hrvatskoj da, makar tu imam dosta dobru ekspertizu i stručnu podršku, jer tata i sestra su veterinari i mi obiteljska tvrtka je veterinarska stanica Jastrebarsko, to je 30 ljudi zaposlenih, stručnjaka i tako da imam jako veliku podršku od njih. Ali onda evo, tako se došla ta goveda na Žumberak i evo sad je gore farma Wagyua. Ja sam upravo sad došao ovdje od zgora, jer rade još jedan dio ograde. A zašto nema povrata investicije? Znači, jer to je investicija na duge staze. Znači, ja tu nisam gledao da investiram u nešto što će se brzo vratiti, jer tu nema brzog povrata. To je počelo ostvarivati dobar znači feedback. Evo, restoran Kantili u Samoboru, jedan predavan ekskluzivan restoran je naš klijent, znači oni uzimaju meso od nas.
I meni je bio cilj proizvesti nešto što drugi nemaju. Znači, gore krave da imaju te organske uvjete, da nema kemije, nema ničega. To mora biti ono savršeno čisto, jer to je jedino, na taj način sam mislio dalje. I tako sam onda, ne znam, okrupnio dosta zemlje. Nažalost, tu sam došao do onog problema koji svi imaju u Hrvatskoj, koji žele ukrupniti zemlju, a to je takvi neriješeni zemljišno-knjižni papiri, znači stanje ZK izvaci, sve da je to užas. To su mrtvi vlasnici koji su mrtvi već 100 godina. Znači dio zemlje sam kupio koje je vlasništvo još pokojnog baruna Gejze Rauha, sina hrvatskog bana Lavina Rauha. Znači sve, a i sad to sređivati. Puno puta je skuplji postupak sređivanja papira nego sama zemlja. I kako to riješiti onda? Ništa, imam dobar odvjetnički tim, imam dobre geodete i jednostavno to se polako rješava. Znači, i to traje godinama, to sređivanje. Ali tu je bitno da nemaš nekakvih rokova, jer tu ako očekuješ neke rokove, ti postupci, ne znam, ZK postupak prosječan traje po 2 godine. Tako da, zato velim, to je hobi i tu nema brzog povratka, investicije, ali dugoročno, znači imam dvoje male djece, Vilija i Nou, i zašto ne bi njima ostavio nešto da bude nešto trajno, da jedan mali dio Hrvatske se sredi. Pa da ima više takvih kao ja, a ima, znači ima dosta ljudi koji tako razmišljaju i malo po malo onda kroz neko vrijeme će Hrvatska biti bolja. A ti kao investitor, kako ulažeš novac? To je neka intuicija ili baš dugo razmišljaš, procjenjuješ? U početku je bila intuicija isključivo, ali sad je ipak mislim informacije. Imaš informacije i onda temeljem toga investiraš, tako da ja ne znam, imam različiti portfelj ulaganja, dio je kripto, dio su dionice, dio su nekretnine, dio su biznisi, dio su startup investicije, tako da sve je to raspršeno. A sad sa obzirom na ekonomsku situaciju i na političku situaciju u svijetu, da li treba investirati? Pa uvijek je dobro za investirati. Znači krize, a vidimo da je svijet u velikim krizama i sad evo, znači uopće ne možemo vjerovati koliko sukoba je trenutno aktivno u svijetu. I sad recimo ova situacija, ja sam se vraćao isto iz Hong Konga i isto tako sam mogao pretrpiti štetu, znači sad kad je bio katarski prostor zatvoren, znači to je poremećaj kompletnog gospodarstva i svih opskrbnih linija. Znači živimo u stvarno neizvjesno vrijeme, neizvjesnom vremenu i mislim jako je puno nestabilnosti. Investicije uobičajeno vole stabilnost, prediktabilnost. Znači sistem koji može predvidjeti, ali u ovom periodu sada nema predvidljivosti. Ali opet to je jedna i prilika. Znači, ja kad sam s 29 godina uzeo prava Formula 1 u Hrvatskoj, isto to je bilo jedan poremećaj. HTV se nečka malo i ja sam uletio kao neki novi faktor i uspio dogovoriti. Znači, uvijek su neke mini krize ili krize i prilike. Na primjer sada, koje prilike? Pa ne, prilike su sad, znači vidimo sada svi start-upovi koji su vezani i industrije koji su vezani uz vojnu industriju i vojnu proizvodnju sad profitiraju jako. Jer, evo, čuli smo najave iz Europe o 800 milijardi eura ulaganja u obrambenu industriju, tako da je to ogromna prilika i mislim da sad imamo sjajnih hrvatskih start-upova i firmi koji su u tom sektoru i mislim da će oni napredovati jako brzo. Na primjer, koje su to start-upovi? Orka iz Osijeka. Znači Orka je fenomenalno, znači što ekipa tamo radi, znači radi dronove, radi sisteme za dronove i mislim surađuju već sa brojnim vojskama, ali to su stvari koje su fenomenalne. Mi imamo naš HS produkt. Docking? Docking, naravno, znači što Vjekoslav Majetić i njegova firma radi, to su čuda. Znači imamo mi tu perionica, a imamo tu i legacy, znači nažalost smo prošli taj rat i puno tih firmi je iz rata nastalo i iz iskustva koje smo stekli u tom našem ratu. Šestan Bush, kacige, najveće na svijetu, znači imamo stvarno jedan dobar klaster obrambene industrije. Dobro, ali ako ja ne želim ulagati u vojsku? Ne, naravno, znači nije za svakog, znači tehnološki startupi, gledamo danas tvrtke povezane sa umjetnom inteligencijom i razvojem umjetne inteligencije. To su potencijalni eksponencijalni rastovi. I recimo u startup investicijama, znači tamo je uvijek cilj da se pogodi taj startup koji radi neku razliku, koji je skalabilan i koji brzo može napraviti neki svjetski proboj. Tako da, znači treba gađati prilike, ali evo isto tako u startup investicijama teško je od prve pogoditi. Ti moraš imati pokušaje i moraš imati 10-ak startup investicija da ti jedna uspije.
I to je ono što ljudi, mislim, u investicijskom svijetu nema uspjeha preko noći. Ima, neko pogodi, stvarno, ali to su jako, jako rijetki ljudi. Većinom je to upornost i kontinuitet. Jer, recimo, ono što ja govorim svima, pogotovo mladima, da se ne, da padnu, znači da bankrot, da propast nije kraj svijeta. Svako od nas ima svojih padova. Imao sam ja 3 pada. Što znači 3 pada? Pa 3 pada, znači gdje su mi firme propale, znači projekti nisu uspjeli. Ti si bio bankrot? No da, i znači to je recimo jako teško proći. Koliko si imao na računu u tom trenutku? Pa ništa, znači firme su završile u stečaju, ali nije bilo, znači ostali su nam dužni ljudi s druge strane i to je u Hrvatskoj bila uvijek problem, ta pravna nestabilnost, jer ti nekog tužiš, prođe 15 godina, do tad znači ko je živ ko mrtav, ali ti svi padovi to jačaju. I znači netko ko na padovima najbolnije, ali najbolje naučiš. To jest ti si ko Feniks. Pa naravno, jer to jača. Da. Jer to iskustvo niko ne može platiti. Nije lijepo, ali je očvrsnete i onda više ne radiš takve greške u budućnosti. Koji ti je bio najteži pad? Pa to recimo Formula 1, znači ostao nam je partner Dužan Novac i prijenosi su se 2013. prekinuli i znači svi sponzori platili unaprijed novac. I sad ti ideš od jednog do drugog i govoriš što se desilo, ali ono što je bilo najbolje iskustvo u tom periodu, to je 1,5 godine koje je trajao baš dosta težak period, je bilo da 99% tih partnera i sponzora je reklo pa Davorin, radimo godinama, ne brini se uopće, nema veze, budemo to već nekako u budućoj suradnji namirili, tako da jedino smo morali najmanjem sponzoru vratiti novac, tako da, evo, to su stvari koje nisu baš ugodne, ali jednostavno prođeš kroz njih i stvarno te jako jačaju. Ali sad, znači, cilj je to naše iskustvo, nas recimo iskusnih investitora, prenijeti mladim generacijama i ne moraju oni propasti, znači ako poslušaju tu priču, on će znati da ne moraju glavom razbiti zid koji sam ja već glavom razbio, nek mogu okolo vratima. Tako da to je recimo jedan dio toga što se treba vratiti zajednici i to je, ne znam, pogotovo startup zajednici, ali imamo sjajnih mladih ljudi i zašto im ne olakšati da bolje i stabilnije idu kroz život. Ako ti živiš od jedne plaće do druge plaće, kako onda investirati? To je stvar koju isto dosta često dobivam pitanje i uvijek govorim, znači naravno plaća prihodi, znači slijedite novac. Ako imaš neku ideju i sad nemaš ću novaca realizirati, nemoj napuštati svoj jedini posao koji imaš i izgubiti taj prihod da bi se posvetio ovom. To je jako velik rizik. A mislim, treba živjeti. Znači, moj savjet je da ta ideja se proba i u slobodno vrijeme realizirati i malo po malo graditi tu ideju, a onda kada ona počne donositi toliko novaca da ti je već više od svojih prihoda, onda slobodno otiđi. Ali teško je sad napustiti stalni posao i onda što? Znači, ako ideja ne uspije, što onda? Da. Ok, danas je situacija po meni dobra, to je bolje nego prije, jer recimo ja sam prvu firmu otvorio sa 20 godina, u 2002. I znači tad kredit si mogao dobiti ako si imao nekretninu, ako si imao neku hipoteku, naravno nisam imao ništa. I mi smo se morali stvarno bootstrapati, boriti zubima i noktima, kopati da bi došli do nekih financija, ali smo uvijek, znači ja sam uvijek gradio kroz poslovanje. Znači nisam imao nekih investitora. Ali danas ima stvarno puno načina kako se mogu prikupiti investicije, od grantova, od Europske unije, znači od raznih programa, startup inkubatora kroz koje se može dobiti investicije, poslovnih anđela, klasičnih investitora, tako da danas je puno lakše. Ali to uvijek savjetujem da prvo, prije nego se potraži investitor, prvo tražite ko ti treba. Ako imaš neki startup koji radi prometna rješenja, ona traži nekog koji iz te branše, ko bi ti mogao donijeti osim novca još i dodatnu vrijednost u nekim savjetima. Tako da to je recimo moj odgovor na to, znači da ne treba napuštati stalni posao ako je to jedini izvor prihoda, nego se gradi ideja sa strane i kad ta ideja počne donositi neki novac, onda se može razmisliti o napuštanju posla. Ne, ali ako ja želim investirati, a na primjer ne znam ni tablicu množenja, ili ništa razumijem u investicijama, što da radim? Znači treba proučavati i treba učiti.
Treba A što točno? Treba, znači, po YouTube meni, ili? ima YouTube, ali ima u svijetu i dosta ljudi koji govore krive stvari. Tako da treba jako paziti i mislim tu je isto jedna velika znanost kak da nađeš pravoga. Ali uvijek je najbolje krenuti od nekog svog okruženja i sigurno u društvu imaš nekog ko je investirao već, ko je polučio neki uspjeh i tako dalje, pa onda pitati tu osobu za savjet. Znači krenuti od svog kruga ljudi. Ako u takvom krugu ljudi nema takvih osoba koji su investirale, može se krenuti na malo. Evo, dionice. Znači, može se krenuti na malo i sa dionicama, znači Revolut, svaka aplikacija Revolut ima jako jednostavan sistem za ulaganje u dionice američkog tržišta i europskog, znači stvarno ne moraš biti lumen da investiraš. Ali, znači tu uvijek treba imati jako velike zvjezdice one i napomenu da investicije su rizik i tu je jako velika šansa da možeš izgubiti novac. Tako da se za takve osobe koje imaju, ne znam, koje žive, plaća, kak si rekla, plaća, znači samo uložite toliko koliko si spremna izgubiti. Znači, ništa ono, sad, znači jako je pomodno to sad, znači ulaganje i kripto i sve, ali znači, kripto ima jako velike i padove. Da. Znači, ja sve svoje investicije u kripto sam napravio dugoročno. Znači, nisam prodavao. Znači, kripto je samo rastao. Znači, na dugi staze raste, ali u kratkoročno ima jako velike fluktuacije i tako da tu nije ništa sigurno. Znači, investirajte samo ono što ste spremni izgubiti. I onda je to malo opreznije, ali znači i uvijek imate recimo u dionicama se može ulagati u legacy neke dionice, znači imate dionice, ne znam, Ferrarija, US Steel, Cemex, znači jako velike Nvidia kompanije, jake kompanije, Google, Apple, gdje ipak su to stabilne kompanije, ali tržišta se mogu poremetiti. Vidimo sad, znači jedan dan može se sve promijeniti. Živimo stvarno u nestabilnom svijetu. Što se tebi promijenilo od kad je Trump došao na vlast? Pa meni osobno se nije ništa promijenilo, znači stvarno ne vidim sad po meni neke... Naravno, znači niko nije bio naviknut na takav način mijenjanja odluka i donošenja odluka tako brzo. Zato sad to je, ali to je isto sve legitimno, znači on je legitimno izabrani američki predsjednik i mislim to je stvar Amerikanaca da ocijene to. Znači ja nisam osjetio nikakve sad velike padove u svojim biznisima, ali znači treba pitati Amerikance. Da. A koje ti je bilo najuspješnije ulaganje? Pa najuspješnije ulaganje? Imali smo, ne znam, sviđa mi se moja investicija u GP1 televiziju. Znači nakon Formule 1, znači i tog problema da sam ja ovisio o drugima, tad sam odlučio investirati u svoj TV centar. I rekao sam da tada je postojao Kreator F1, to je bio kanal koji je bio samo za emitiranje Formule 1. Iz toga je nastao Kreator TV, današnji GP1, GP1. I tada sam počeo ulagati u vlastiti TV centar, reportažna kola, sve svoje. I ta investicija danas sad u sljedećim godinama će tek pokazati svoju pravu snagu, jer evo imamo ugovor sa NASCAR-om američkim. Znači za europsku seriju NASCAR-a Europe, znači mi radimo već 5 godina sve prijenose za NASCAR, znači u Europi. Koliko si uložio? Pa, mislim, nije sad odjednom bila investicija, to je išlo godinama. Evo, GP1 je sad je star koliko? Znači 14 godina. I to je investicija koja ide ovako. Znači to se, evo, sad dobili smo i prvi puta, zapravo ili drugi puta smo dobili bespovratna sredstva i poticaje Europske unije, znači za ovaj vladin nacionalni program otpornosti 400.000 eura, tako da idemo u još jednu investiciju od 800.000 eura u opremu, tako da to je projekt koji je baš cool. Ali meni je super ljudi radi tamo. Da. I tamo svi ljudi koji rade su preko 10 godina tamo. I to je jedna kao obitelj i baš to me veseli. I kad vidim kakve se dobre stvari rade, to je to. Znači radili smo za, ne znam, prinosili smo Real Madrid, Barcelonu, Chelsea, znači u Dubaju smo radimo po cijeloj Europi, tako da to je projekt koji me veseli. I to mi je draga investicija. Kako si uspio uspostaviti taj kontakt? Za prijenos utakmice? Pa, znači to je za Formula 1. Da. Bila je prilika, tad je na mojoj televiziji TV+, to je bila lokalna televizija koju sam imao, tad je radio Goran Dijaković, pokojni nažalost danas, i on je bivši komentator bio utrka Formula 1
I on je meni predložio, gle, tu se s HTV-om nešto čudno događa, ajmo mi uzeti prijenose Formule 1. I meni nije trebalo 2 puta reći, ja rekao, ajde, idemo u London, idemo dogovoriti sastanak, idemo u London. Ali kako? Ne, idemo u London, znači idemo na sastanak. Kako dogovaraš taj sastanak? Ne, pa evo, i on je dogovorio kontakt prvi. Znači on je dogovorio prvi kontakt, samo, znači, dođemo na sastanak. Ti si imao 20? Ja sam 29 godina imao, da. 29, imao si dugu kosu. Da, dugu kosu sam imao, da. I sad, on se nije pojavio u Londonu. Znači, Goran. Da. I ja sam došao u London i sad sam mislio, to je neka zezancija. Znači, da, sad idemo u Formulu 1 i sad ajde, okej, idem sastanak pa ćemo vidjeti. Sam. Da, i došao sam tamo, bio je moj prijatelj Cico sa mnom, Ivica, i mi smo tam odradili sastanak. Ja sam prezentirao svoju viziju prijenosa Formule 1 kroz 10 lokalnih televizija, da pokrijemo cijelu Hrvatsku. I njima se ideja svidjela i počeli smo ozbiljnije pregovore. I u jednom trenutku su oni rekli ipak da se odlučili za Arena Sport. Da, ništa i to je to. Ja rekao, okej, ako se nešto promijeni, dalje sam tu. I 2 tjedna prije početka sezone Formule 1 2011. dobijem mail, Davorin, vidiš kako nikad nije ništa sigurno dok stvarno se ne dogodi. Naš deal sa Arena Sportom je propao, još uvijek jel stojiš kroz zadnje ponude. I sad, kako je bila tvoja reakcija? To ja gledam onako A to je bila super. SMS poruk? To je bila e-mail, znači imam ga i danas, naravno. I ja se gledam kaj da napravim sad, znači ja rekao, gledaj, ako sam došao do ove faze, da ja sam 29 godina klinac s dugom kosom, imam priliku uzeti Formulu 1 medijska prava za Hrvatsku, pa to ću uspjeti odraditi. I znači, idem u to. I nazvao sam Gorana, Goran je bio malo i šokiran, znači, trebali smo biti partneri, rekli smo, gledaj, Goran, znači, napravit ćemo tako, ti si u projektu kao komentator i sve, znači, ali ja idem u to, i on meni još veli, nemoj, to je preveliki rizik, sve 2 tjedna prije prve utrke, kak će sponzori, ja rekao, izvješću to na, ne znam. I onda se sjećam tih pregovora, baš jako puno, bilo je baš uspješno, mislim tu stvarno bilo puno i pomoći, znači evo, HOK osiguranje, Hrvoje Pezić, znači odmah je ušao, znači iz neke namjere da pomogne, ali naravno je vidio dobar projekt. Tu je Lukoil bio, znači tadašnji direktor Nikolaj Ivčikov, znači stvarno su ušli unutra. T-Com je bio generalni sponzor 2011. Tako da jako puno sastanaka odrađeni. To su bile recimo smiješne situacije. Ja trebam, znači, taj novac više nego iko. A moraš blefirati, ovi te svi cijede i hoćete, znači, naravno, žmikat što više. Ja znam, sjedim sastanak, ne znam, bilo je ne znam koliko ljudi iz T-Coma i sad meni treba taj ugovor, ne znam kaj, i sad, a ja blefiram da mi uopće nije važno. I u jednom trenutku je stvarno došlo do toga da se razilazimo, ništa, ja izlazim van, znači sve. Ali sve je dobro prošlo i, znači, evo, to mi je bio, ta Formula 1, taj projekt mi je stvarno otvorio vrata svjetske pozornice i to mogu reći da mi stvarno bila prekretnica u mom životu. I od tada je sve krenulo, znači, malo drugačije. Intuicija, znači? Intuicija, da. I osjećaj, bez straha. Nemaš obitelj, nemaš djece, znači puno si slobodniji. Danas bi recimo drugačije malo razmišljao oko takvih velikih rizika. I blefiranje. I više ne bi možda ulagao svoju osobnu imovinu, znači bez koje možeš ostati taj čas. Koliko važno onda znati blefirati? Pa to znaš najbolje, znači to je uvijek, znači, blefiranje, znači ja bi, ne bih rekao blefiranje, kao malo glume je u svemu. Kako si to naučio? Pa s tim se rodiš. Znači ti si takav od početka? Ja sam takav od početka, znači i sad mi je najdraže, evo recimo jučer sam bio na jednom ručku sa jednim dobrim prijateljem kojim se isto ne vidim toliko često i kad čujem recimo takvih ljudi, kad čujem da se nisam promijenio, to mi je neka stvar koja mi je jako važna. Jer i brzo te ponese, znači to je svijet poslovnih privatnih aviona, šampanjaca, crvenih tepiha, svjetski glamur, svjetski jet set, imaš prijatelje i poznanike, najveće svjetske glumce, sportaše, sve. I to ti dosta može malo okrenuti način razmišljanja, ali meni to, znači, evo, drago mi kad ljudi kažu da se nisam promijenio, jer to, mislim, ne bih volio da sad postaneš neki obraženi lik i više nisi to što jesi, jer to je najbitnije, da ostaneš čvrsto na zemlji. Rekao si crveni tepih, privatni avion, što je bilo ovak naj od svega? Što si doživio? Mislim da to je klasika, znači imam jako puno prijatelja koji su svjetski milijarderi. I kad si s njima, znači to je apsolutno onda sve drugi svijet. Na primjer, s kim si bio?
Pa recimo, moj prijatelj Gautam Singhaya iz Indije. Znači, on je recimo jedna osoba koja je stvarno voli putovati, voli sve. Znači, onda, mislim, ima prekrasan novi poslovni avion, znači desetke milijuna eura košta. Znači, onda kad sam s njim i na njegovim jahtama i recimo po svijetu, to je jedna druga dimenzija. Ilona Maska? Da li si upoznao? Ilona Maska nisam još upoznao, ne. Želiš li? Pa, želim upoznat, znači mislim da je tip genijalac. Znači ono što je on napravio i što radi, mislim da je to čudo. Znači SpaceX, ta kompanija je čudo, Tesla je čudo. Znači stvarno je razbio neke predrasude svjetske i mislim ja mu skidam kapu za to što je napravio. Hrvatski Elon Musk? Pa Mate Rimac. Da. Znači stvarno Mate, bio sam kod njega sad, bili smo skupa u Monaku na Formuli 1 i Mate me nakon toga znači proveo malo po kampusu. I to što on radi, to je čudo. Znači stvarno da imaš nekog takvog, jer ja sad mogu sa svoje perspektive procijeniti razinu tih kontakata. Jer na Formuli 1 smo bili, znači on je bio moj gost i znači upoznao sam ga s nekim ljudima i vidim koliko ljudi zna za njega iz industrije, najvećih ljudi svijeta. I to da imaš 37 godina i da si postigao to što si postigao, mislim da to svako bi trebao podržavati, pljeskati tome i želiti što više takvih projekata. Jer taj kampus, znači iznutra, i da ta činjenica, prvo, ok, Rimac Nevera, super, najbrži električni automobil na svijetu, tehnologija, čudo, ali ovo sad korak sa Bugatijem, to je nešto što neko samo mogao sanjati. Pa i ja sam sad napisao nedavno, znači, da je prije par godina neko rekao da će Bugatti biti hrvatska firma, u vlasništvu hrvatske firme. Većinskom vlasništvu i da će biti hrvatski direktor. Znači to stvarno niko nije mogu sanjati. I zato ja mu skidam kapu i želim mu naravno sve najbolje i da taj uspjeh koji je napravio naravno će se preliti na ostale stvari. Koliko dobavljača radi za njih, koliko ljudi je došlo u Hrvatsku, stranih stručnjaka, eksperata, kakve želimo privući. Znači to je ona radna snaga i zato po meni se više moramo podržavati u Hrvatskoj. A još uvijek imamo baš tu komponentu jala, imamo komponentu zavisti i samo da ti si neuspješan, makar sam ja još više, ali da si ti i onda sam ja sretan. Znači to je loše i to ja se veselim iskreno, ja se veselim svakom uspjehu. Znači svaka hrvatska investicija, svaka hrvatska kompanija koja uspije, znači veselim se iskreno, jer to znači da smo jači zajedno. Planiraš li onda ići u politiku? U politiku? Pa ja sam u politici, uvijek sam tu negdje, ali nisam nikad unutra, nisam bio nikad član nijedne stranke. Bio sam savjetnik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović 5 godina. Pa bilo je poziva puno i bilo je poziva i stalno su pozivi i sve, ali smatram da biznis i politika ne idu skupa. Jer sad kad bi ušao u politiku aktivnu i krenuo se baviti time, znači automatski sam u sukobu interesa sa svim stvarima koje radim. Jer to, znači, mislim da bi me onemogućavalo. Nisam rekao ne i moguće jednog dana da ću se odlučiti. Ali za sad sam fokusiran isključivo na te poslovne projekte koje imam i mislim da to ne bi bilo spojivo. Ali naravno, evo, rekao sam, bio sam savjetnik predsjednice Kolinde i ona je radila fenomenalan posao, super posao radila. 5 godina, sad sam od 2. mjeseca sam član Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora, tako da s neke strane utječemo na tu politiku u ekspertnom smislu, a isto tako kao predsjednik Hrvatske udruge investitora i poslovnih anđela Crane, mi jako puno utječemo na te neke politike, pokušavamo se izboriti za bolji status poduzetnika, za naravno uvijek manje poreze, manje opterećenja na plaće i takve stvari. Tako da tu smo jako aktivni. Tako da ne mora se biti striktno direktno u politici, u nekoj stranci, da bi se neke promjene izvele. Ali svejedno je lakše, zar ne? Pa naravno da je, jer politika kreira pravila i zakone i provodi to zakonodavstvo i znači provodi ekonomske politike. Ali se može, znači ima puno sjajnih političara u našem sistemu koji stvarno hoćeš slušati. Pa evo, ja mogu reći da stvarno nikad nisam imao problema. Evo, ministar pravosuđa, Damir Habijan. Znači, on stvarno ima volju za promjene u sistemu. On je nedavno došao. Da, znači, on stvarno radi, ja mislim, dobre stvari. Imamo stvarno niz drugih, da, iz HDZ-a, znači imamo stvarno niz drugih, i u krajnjem ruku i premijer Plenković. Pa mislim, Hrvatska, moramo biti svjesni da smo u zadnjih 10 godina napravili takve korake koji su za Hrvatsku, za gospodarstvo i za stanovnike, da su za nas sjajni. Prvo, naravno, ulazak u Europsku uniju, znači druga stvar, znači ulazak u Schengen i Eurozonu.
to su potezi koji su fenomenalni za nas poduzetnike. Naravno, ali naravno, treba proći ovaj tranzicijski period. Jer svaka, znači to ne može mi niko reći da nisu neki i iskoristili taj ulazak. Trgovački lanci su digli cijene, banke su digle cijene i naknade. Znači i sad naravno, ok, svaka stvar, ukinut će se naknade za bankomate. To je super stvar koja vlada gura. Ali će banke s druge strane opet dići neke druge naknade i opet će nadomjestiti taj minus. Tako da svi su oni iskoristili taj ulazak u Europsku uniju i to nije samo u Hrvatskoj. To se događalo i u Sloveniji prije nas i u zemljama koje su ušle prije nas. To je normalno. Ovaj rast cijena koji se dogodio je jako zabrinjavajući i to je ta posljedica negativna, ali to će se sve kroz vrijeme iznivelirati. Tako da, koliko dugo? Ja se nadam što prije, ali sigurno će trajati još koju godinu. I naravno, zemlja koja ima preko 20% BDP-a vezana uz turizam, znači tu je isto to je i prokletstvo i blagoslov. Taj naš turizam, sad sam bio u Dubrovniku na utrci E1 ovih glisera, to je super projekt i baš sam tad razgovarao sa i našim ministrom Tončijem Glavinom koji isto odlično radi svoj posao. Znači tad sam razgovarao o tim stvarima jer to nama treba. Znači na stajanci Zračne luke Dubrovnik sam vidio 2 privatna aviona Marka Zuckerberga koji je došao tu kod Jeffa Bezosa. Tamo sam vidio još 10-ak takvih najjačih aviona svijeta i to je to, Dubrovnik je naš brand broj 1, ali treba nam više takvih događanja koji privlače ljude više platežne moći. Ja sam apsolutno protiv masovnog turizma, apsolutno, jer naša zemlja je prekrasna. Ja sam nekih 95 zemalja svijeta prošao do sada i Hrvatska je najljepša zemlja na svijetu. Ima najbolju geostratešku poziciju. Ima tako prekrasno malo zatvoreno more, sigurno. Znači naša sigurnost je super, ali ako imamo tu masovnost, znači onda imamo i betonizaciju, onda imamo i uništavanje naše obale i općenito zemlje i to nije dobro. Zato, recimo, Dubrovnik je napravio te sad odlične stvari, ograničio je broj ulazaka automobila u grad, više nema gužvi, bio sam dolje, uopće nema više gužvi i to su neki potezi koji su dobri. I ti potezi da se taj i elitni turizam diže, jer Hrvatska u udjelu, ne znam koja je brojka, ali je porazna. Koliko mi imamo uopće hotela, 4-5 zvjezdica. To je porazno. Da. Ali da bi se opet, to je kokoš ili jaje, da bi se više hotela izgradilo, trebaju biti jednostavnija pravila. I ti zakoni se ne smiju toliko često mijenjati i znači općenito stabilnost, ali ljudi još danas još uvijek ističu broj 1 vani, strani investitori s kojima pričam, ističu nepouzdanost pravosudnog sistema kao glavnu prepreku ulaganju u Hrvatsku. I to moramo mijenjati. To je, jer mislim, moraš imati jasan zakonodavni okvir i onda provođenje, jer ako te neko prevari, tužiš ga i brzo si na sudu. Znači ono što je mene fasciniralo u Americi, znači evo, kad smo spomenuli Trumpa, ti brojni postupci protiv njega koji su pokrenuli, to sve jako brzo završavalo. Znači, pokrene se spor, u roku pola godine je to završeno. Kod nas neki sporovi traju po 20 godina. Da. I to je recimo ona stvar koja mora biti bolja i znači investitor mora imati pravnu sigurnost. Znači svaka osoba iz Hrvatske koja investira, koja radi, mora imati pravnu sigurnost. Jer to je temelj neke zemlje, temelj, znači osnova života. Tko će to promijeniti? Pa evo, nadam se svi skupa. Nadam se svi skupa, dobri potezi se rade. Evo sad uspjeli smo i neke stvari progurati i ta digitalizacija sudskih registara i tih nekih stvari da se ne mora ići kod bilježnika, da se neke stvari mogu digitalno online raditi. Imamo super sustav e-građani, naravno čekamo i aplikaciju da bude konačno aktivna. Puno tih stvari se već može digitalno napraviti. Znači unazad 10 godina stvarno su neki potezi otišli prema boljem, ali naravno da mi uvijek želimo više, jače i brže, tako da nikad nismo zadovoljni, ali mislim da moramo biti zadovoljni s nekim stvarima koje smo napravili. Sad si naveo 2 političara iz HDZ-a. Da. Mene zanima što... Evo, ministar gospodarstva nije iz HDZ-a, isto dobar posao radi. Da. Ante Šušnjar. Da. Evo, imamo i ministricu ekologije, Mariju Vučković, znači stvarno niz ministara za koje mogu reći da radi dobar posao. Što misliš o gradonačelniku Zagreba? O gradonačelniku Zagreba, evo, Tomislav Tomašić, znam ga i znači jučer sam baš bio sa direktorom Zeta na ručku, Markom, i rekao sam svaka vam čast za recimo tramvaje. Jer tramvaji su plavi.
Znači, to je onaj zagrebački štih. Ali ne samo to. Oni su sa tim potezom da su makli reklame sa tramvaja, gradu Zagrebu uštedili novac. Jer to je bio jedan loš sporazum i loš ugovor od prije, gdje je grad gubio novac na svakom tramvaju koji je bio obljepljen. I to je fascinantno. Znači, kako? Pa zato je više koštalo godišnje održavanje tramvaja zbog tih naljepnica svega i problema koje su imali, nego što je to uopće uprihodilo se u gradski proračun. Tako da recimo to je super potez. Evo, ja mogu, mislim, evo, dobili su priliku da još naprave, još 4 godine naprave stvari koje su obećali, tako da to ćemo vidjeti nakon 8 godina, ali mogu reći da mi se sviđaju neke stvari. Naravno, meni je najvažnije da ja ocjenjujem konkretno. Recimo, takvih par poteza, to su dobri potezi. Tako da mislim da rade u ovom trenutku dobar posao u nekim stvarima. A što loše rade? Što treba popraviti? Zagreb je jedan kompleksan sistem. I tu isto kao u Hrvatskoj. Znači, tu ljudi očekuju promjene preko noći, a toga ne može biti. To je kao da vozite tanker. Okreneš i čekaš. I onda vidiš tek neke stvari. Neke stvari se mogu brže. Recimo, naravno da nisam zadovoljan kao ni svi sa Jakuševcem. Znači, to je stvar, ali to je stvar koja treba vremena da se to riješi. I zato mi je drago da su dobili sad još 4 godine da i naprave te stvari koje su obećali, jer vjerujem da ipak u 8 godina se neke stvari mogu napraviti. Evo, gledamo jel će biti, ok, neće biti vjerojatno tramvajske pruge za aerodrom, ali će biti neka laka željeznica. Tako da gledamo i te neke stvari koje su moguće i evo, veselim se i mostu, znači Zagrebu trebaju mostovi. Znači Jadranski most, znači to će stvarno rasteretiti onaj dio Zagreba. Tako da radi se i mislim da ćemo za 4 godine imati puno odgovora na pitanja, jer jedino su djela mjerilo neko najvažnije. Hvala vama što ste gledali, hvala tebi što si došao. Hvala tebi na ovom što radiš i mislim da stvarno gledao sam neke stvari koje si radila i stvarno možeš biti ponosna na toj pozitivi koju širiš. Hvala. Vidimo se drugom prilikom.